May napanahaura lamangin rahaura Aisyah may haura Rolara may haura Minsan may haura Pintim kari haura Kong deng kong aha upra Padeng banaha upra May na banaha upra Lamangin rahaura Minsan may haura Benyak lagaripi Benyak lagatimpa Ya lagari Ladi banten tempa Minsan may haura Kajing sarong yai Ibaan dan lenting untuk diuklawan kali Upra, oha upra Kacak benrokan din Benrat dingkong Yaga bangsa Oda upra minshim Kong deng kong aha upra Padeng banaha upra Upra, oha upra Kacak benrokan dim Benrat dingkong Yaga bangsa Oda upra minshim Kong deng kong aha upra Padeng banaha upra
Gua perlu itu pada mentakasin. Bakin sih begini kalian jam benar. Ya dia kita. Jadi, akan kita singgah skop sengaja, mo. Ba keli kini kita perut baca ni jonga bagi dia teri kekam masalah lepas snap. Baik snap kelaya kita telun supaya kita nak buat kecil. Ini kekam ke bang Yupi, kekam ke bang Ilap. Ini bang Itrai bang Isyakri Pak Bang. Di berbon ngi jusim bahkan di kakam kubuat ke kakam sikit Pak Bang. Kaba aktif mat nasib. Jadi lah kaki secara jokar India iba jo imsin tu tak. Mo di wepat ki kau pakat jokar India ki bar tahu kaki secara jokar India. Di ulang hak ju ke constitution. Lama bandon ka kendon trika maka snok. Bakindon kendon supaya yang tengku oi kau ite. Hajrong nginong nyelek persya yung nong dikya rapo apa nginong ni aila yung nong dikya kadon kalong sekar kom cekam ke bungkata. Dia kaki secara kerim diaru artikel sebanyak kue baka district council ki dia lang rekan kamdon kanun ke tengku. Ka district council ka dia matpet antara ka secara ka kada. Hakita ki jaka ka bagi ong ki schedule area san ki jaka jong ki riulu matpet ong ki banyadai ka tendau basiap. Entah ban dai ki dustur juga kat baka artikel sebanyak kue par jadi kata ke jingida kaya dana ki an jokari India ke parlimen ke district council ada tauan ke district council ada tauan ke state government kemudian ke an ke district council ke yam ada tau ke parlimen ru ke an ke district council ke yam kan anik saya pi ke por ba asal ulung kum CM Rakau yang tu anti defection law. Kemah tu pot NDC kiar kang ning keper sing stai. Bojok na using upek cek kongres. Bojok kongres pek using kemut kelawan rak ke kelumar. Ka district council ba selang tau yang kata bejong an tiap sek. Den lain namar bakla don pak an tiap sek ka parlimen. An je ka district council kayam no. Mentar ada sna an je ka sarkar Modi. Anong ye pima. Ada ka tau an ka sarkar India ban ong ba pi khasi
Pia burang palat dia kamet ya, pia bu arsngi lai sngi, kat mangi kit kharpat ya mestep tap naman mir. Tulong mudi namar bakari India kaya tatur kam. Baru pa kasi undon kam ya mestep tap naman mir kunwan ra da ka ai. Kamu buat ke district council kana mara banyak da ka ai. Ni da ka don ka. Artikel mai spak nyu ko ipat ke bawang pakai jada. Ya kino ni ai ke masyarakat parlimen ke bakta ya kerti ke district kasi kamu buat kata ka ai mudi kami. Kata ka di kalai spak nyu ko maka schedule kabam don setiap kajeng cuma penduduk no ya kajeng sekonsel bat ka PPP ru akin nong dem kam jong ka akin manifesto kam baju ong de menu man ong habang dawa ya kalau Sepanyol ko nyen penduduk no ya kajeng sekonsel dai tangka PPP ru ka bat kam leng ba ki manifesto apakah ong badi man review no ya state distribution policy masendap ya channel play mi ubadan chatkan mi pai ba ban dawa ban review ya state distribution policy kiwai ki buat bakna ka manifesto kempentrika ika de takadaw habakam dona ka manifesto bangin penduduk no ya ka district council bagi pentrika me kala Sepanyol kuai bang karpa wa yang ngej ya ka kom kita ki kesubu tang manifesto ndai kempentrika tapi kan pekam bekat nongrem atau manifesto bat linda takadaw ru pakayo ya ka jeng kerja ngan pensyai sakawai ka bakilik kelang-kelang takyong da job uba arden da job ka BPP baru ni ajak mano wat ka manifesto wat nak keren dong Pak Arden Dr. Ricky Pak Bright baba scam bang dar job ngin penkelajat kam don ka bakum kana kadai tang kata ka jeng ketua berian mo abo beriu te ule kam ma bonam pun ketua berian abo beriu ya kan beri donong nong kusoi Dina mata kadaw kajing ajak pa je badan kadika rashimet kajong. Mo kampur kamjat kadika kamjong kekur kamde kandu ka kamjong kepat. Ongno untang nga ka ban a shi pada kekur ka menjur tasle yu tamo. Kata kajing sotu jong ki shimet haka BPP badan lalong melin ajar pra. Lalong CM ru ada sekonsel ajar khatsau. Pada dia bakwa penkelajat tidak lapan kelang di sekonsel kamdan ka bakum. Dia kini di tangki jeng tok pria, di tangki jeng dalam bakla, dengan terpat di tempat. Waknya di kebukum kini, maka jeng semjat jeng badan di kikun badan si kepa di tangka rasim ke jeng. Tadi kirim jeng badan di menjur te bangi balingnya persyak te. Mo. Jadi kata ka bangi ke tempat bangi pasal tu kanum kata yang nuru. Kal seng pengelajai kelami ina du kasam syajak na san fau. Ka seng kong rempai temai. Bakladon ki member mata san fau hajar ngut. Kapang pak ningi kata bangnya pengajar dah. Nga image jong ajak soklat Pak Bright ini jam panjang ia panjang nyemia bunyang nyem jatanya ya kata kam ajak agar BPP ki kam jat kampur ki kam juga kur hanginya keren baik kumudo ban syakihok ya kari bagajat beriu banyak dai kari ke jongi banyak persyak ya kebam sap hangi kata gajik ajak kam ban liat du gajik keren kada baik tang kumudo bangen tau temai ya kan kari ke jongi kumno bangen persyak ya kebam sap kumno bangen kenti kisamla kumno bangen syakihok ki pa badan nong jongi ye kelong ye long sam ki bajau umat ikini ki help ki baret kebab ni kebab tiap kalau ke jongi kan question hangi ka debek tangkata nyem dan por banyak bunya kata utau ajak pa jak mi nyem ya bunya kata kata ka deka kam jok kor deka kam da bagi Ah, pra.